Reka mbasuhuze mbe n'ikaze mwese mukunda kandi mukurikira The Manifest TV. Uyu ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda ya none tariki 14 z'ukwa 12 2024. Amakuru yacu agiye kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Mu Rwanda turakubwira ko IMF yahaye u Rwanda miliyari 254. Mu yandi makuru hanze y'u Rwanda turakubwira ko Donald Trump agikomeye ku mugambi wo kurangiza intambara muri Ukraine. Tukiri hanze y'u Rwanda turakubwira ko Ukraine yirukanye umuyobozi ukomeye mu gisirikare azira kudahagarika ibitero by'Uburusiya. Amakuru yacu turasoreza kuri ingi ivuga ko Jeff Bezos yemereye Donald Trump inkunga ya miliyoni y'amadolari. Ni amakuru mwateguriwe kandi mujye kugezwa nanjye Jean Harerimana, musaba gukora subscribe, share, like, comment kuri The Manifest TV kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bikugereho umunsi ku wundi. Amakuru ku buryo burambuye ni mu kanya. Ikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye. Bareka amakuru yacu tuyahere kuri ingi ivuga ko IMF yahaye u Rwanda miliyari 254. Ikigega mpuzamahanga cy'imari cyemeje miliyoni 181 asaga miliyari 254 zigomba guhabwa u Rwanda kugira ngo yifashishwe mu bikorwa bitandukanye bigamije kuzamura ubukungu bw'igihugu. Ni amafaranga yemejwe n'inama y'ubutegetsi bwa IMF nyuma y'igenzura ryakozwe ku miterere y'ubukungu bw'u Rwanda. Aya mafaranga ni inguzanyo y'igihe kirekire yishyurwa ku nyungu nto yatanzwe mu byiciro bibiri, harimo miliyoni 940 arenga miliyari 131 yatanzwe muri gahunda yo kurengera ibidukikije n'ingamba zihangana n'imihindagurikire y'ibihe izwi nka RSF, harimo kandi miliyoni 87 arenga miliyari 122 yatanzwe muri gahunda y'inguzanyo zitangwa ku nyungu nto izwi nka SCF. IMF isobanura ko nubwo hari imbogamizi zaturutse hanze, ubukungu bw'u Rwanda bwakomeje kuzamuka bigizwemo uruhare n'iterambere ry'umusaruro uturuka mu bijyanye na serivisi. Ikindi kandi yagaragaje ku rwego rw'ubwubatsi n'umusaruro ukomoka ku bihingwa wazamutse. IMF isobanura ko kuva umwaka watangira umuvuduko w'ibiciro ku masoko wari mu kigeranyo cya 5% kandi biri mu ntego Banki Nkuru y'Igihugu yiyemeje ivuga ko nubwo hatanzwe aya mafaranga, ubwizigame bw'igihugu buzakomeza kuba ubw'amezi 4 na 5 kugeza nibura mu mpera z'umwaka. Ubukungu bw'u Rwanda muri 2023 IMF isobanura ko bwazamutse ku kigero cy'8.2% ndetse muri uyu mwaka byitezwe ko uzazamukaho ku kigero cy'8.3% na 7% mu mwaka utaha wa 2025. Muri 2026 byitezwe ko buzazamuka ku kigero cya 7% mu gihe umwaka uzakurikiraho buzagera ku kigero cya 7.2%, mu gihe muri 2028 na 2029 byitezwe ko buzazamuka ku kigero cya 7.3%. Ibiciro ku masoko mu mwaka wa 2023 umuvuduko wabyo wari kuri 14%, ariko IMF isobanura ko kuva muri 2024 kugeza muri 2029 nibura uzaguma kuri 5.5%. Mu yandi makuru reka tuyakomereze hanze y'igihugu cy'u Rwanda, twubwire ko Donald Trump agikomeye ku mugambi wo kurangiza intambara muri Ukraine. Donald Trump uri kwitegura kongera kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika aracyakomeye ku mugambi we wo kurangiza intambara iri guhuza Uburusiya na Ukraine mu gihe cy'umunsi umwe gusa, uretse ko benshi bakomeje kwibaza uburyo ibi bizashoboka. Amakuru avuga ko abazakora mu rwego rw'umutekano muri guverinoma ya Donald Trump batanye kugirana ibiganiro na bagenzi babo bakoraga ako kazi muri guverinoma ya Joe Biden. Ibiganiro by'impande zombi bikaba biri gushaka uburyo intambara ikomeje guhuza Uburusiya na Ukraine yahagarara mu gihe gito. Impande zombi zivuga ko zigomba kubijyamo zikinjira mu biganiro nk'uko NBC yabitangaje. Itsinda rya Trump kandi riri kugirana ibiganiro n'ubuyobozi bwa Ukraine, aho mu minsi mike ishize Vice Perezida wa Amerika J.D. Vance ari kumwe n'intumwa yihariye ishinzwe Ukraine Keita Kellogg bahuye na Andrei Yermak ukuriye abakozi mu biro bya Perezidanse ya Vladimir Zelensky.
Bamwe bakeka ko umugambi wa Trump ushobora kuzagorana, abandi bakemeza ko ibi ari ukubikora kugira ngo yereke abanyamerika ko ari kugerageza gushyira mu bikorwa isezerano yatanze ryo kurangiza intambara ku munsi wa mbere azinjira muri White House. Perezida Putin w'Uburusiya yemeje ko igihugu cye cyiteguye kumva ibyo Trump atekereza kuri iyi ntambara ndetse n'umugambi afite wo kuyihagarika, gusa yirinze kwemeza niba abona bizashoboka. Perezida Zelensky uherutse guhurira na Trump i Paris mu Bufaransa aherutse kuvuga ko nawe yiteguye kugana inzira y'ibiganiro, icyakora ibyo bikazakorwa gusa ari uko Ukraine ibanje gusubizwa ubutaka bwayo bwose yambuwe n'Uburusiya. Trump ntaravuga uburyo intambara azayirangiza, uretse ko Vice Perezida we yavuze ko Ukraine ishobora kwemera guhara igice cy'ubutaka bugenzurwa n'Uburusiya. Reka amakuru yacu tuyakomereze n'ubundi kuri ivuga yuko Ukraine yirukanye umuyobozi ukomeye mu gisirikare azira kudahagarika ibitero by'Uburusiya. Ubuyobozi bw'ingabo za Ukraine bwirukanye umuyobozi wari ushinzwe ibikorwa byazo mu karere ka Donetsk mu burasirazuba bw'icyo gihugu, aho ingabo za Ukraine zugarijwe n'iz'Uburusiya mu bice byegereye icyambu cy'ubwikorezi cyo muri ako karere. Umuyobozi mu ngabo yemereye ikinyamakuru Financial Times kuri uyu wa gatanu ko Oleksandr Lutsenko yakuwe ku mwanya we nk'umuyobozi w'umutwe ushinzwe ibikorwa byo mu karere ka Donetsk. Ingabo za Ukraine zari ziyobowe na Lutsenko zananiwe guhagarika igitero cy'Uburusiya cyageze ku buso bungana hafi na kimwe cya kabiri cy'umujyi wa Londres mu gihe cy'ukwezi kumwe gusa. Uwo muyobozi yavuze ko Lutsenko azahabwa undi mwanya mu ngabo z'igihugu. Yahise asimburwa na Brigade General Oleksandr Tarnavisky. Reka amakuru yacu tuyasoreze kuri ngivuga ko Jeff Bezos yemereye Donald Trump inkunga ya miliyoni y'amadolari. Umuherwe Jeff Bezos washinze ikigo Amazon yemeye gutera inkunga ya miliyoni y'amadolari umuhango w'irahira rya Donald Trump witegura kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amazon yemereye televiziyo CNN aya makuru isobanura ko irahira rizanaca ku rubuga rwayo by'ako kanya mu gihe rizaba riri kuba tariki ya 20 Mutarama 2024. Mu myaka yashize igitangazamakuru cya Bezos Washington Post cyatangaje inkuru mbi nyinshi kuri Trump bituma uyu munyapolitike agishinza kwanga abanyamerika. Bezos yafashe icyemezo cyo guhindura umurongo w'iki kinyamakuru nyuma y'aho Trump avuze ko agereranyije n'igihe aheruka ku butegetsi ubu kikosoye. Avuga kuri Trump, Bezos yagize ati icyo maze kubona nuko asigaye atuje ugereranyije nuko yari ameze mbere. Icyizere cyariyongereye kandi nta jarajara. Iyi nkunga ije nyuma y'aho umuyobozi mukuru w'ikigo Meta cyahoze ari Facebook, Mark Zuckerberg, nawe atanze inkunga ya miliyoni y'amadolari yo gushyigikira irahira rya Trump. Kuva muri 2020 Zuckerberg ntiyashyigikiraga Trump mu Republikani kuko yahaye abademokrate miliyoni 400 z'amadolari zo kwifashisha mu bikorwa byo kwiyamamaza, anakumira uyu munyapolitike kuri Facebook na Instagram muri 2021. Ikiganiro Zuckerberg na Trump bagiranye ubwo basangiraga ifunguro i Mar-a-Lago cyahinduye amateka, bombi bemeranya gukorana. Ni amakuru mwateguriwe kandi mwagezwagaho nanjye Jean Harerimana, musaba gukora subscribe, share, like, comment kuri The Manifest TV kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bikomeze bikugereho umunsi ku wundi.